Ngikubingelele mbukeli phinde ngamukele kwesimanje sikulethakazo indaba ifika ngaso-ke isikhathi-ke ithinte-ke abaningi inkulumo-ke ishow yena-ke umlandeli-ke womculo kaMaskandi njengoba-ke ebeka laphana ukuthi-ke ngempela-ke uJaiva Zimnike senimlahla kanje njengoba sekukhiphe-ke bona-ke abanye-ke abaculi bamaqhawe enu-ke njengoba-ke sokhumbula ukuthi-ke uJaiva na-ke ubekhiphe-ke iy'ngoma-ke ngempela-ke ezimnandi ezawu-ke wona-ke uMaskandi-ke odingakalayo njengokusho kwakhe-ke lo mlandeli uthi-ke lo mlandeli-ke senilandela-ke zona-ke izingoma-ke ezasekhona-ke laphana-ke emashibhini usho ukuthi-ke lezi ngoma-ke ezinye-ke ezokudlalwa laphana-ke emathaveni kusho yena-ke umlandeli womculo kaMaskandi mbukeli uze wabeka nokuthi-ke nangu-ke naye-ke uDlubheke namlahla njengoba-ke senimfuna-ke njengamanje naye-ke uJaiva nizokwenza kanje njengoba-ke senimlahlile-ke bese-ke eyeka wona-ke umculo-ke uJaiva Zimnike ebese nilokhu-ke nithi-ke sikhona-ke isikhala sakhe laphana-ke endimeni yomculo kaMaskandi mbukeli okwakho ukuthini-ke ukuphawula mayelana nayo-ke le nkulumo yakhe-ke umlandeli-ke womculo kaMaskandi-ke nansi-ke ividiyo-ke yakhe-ke engushiya nayo mbukeli bese uyalaphana-ke comment section sizwe uvo lakho mbukeli ukuthi-ke ngabe wena uthini. Siyabonga. Awu mabhinqa ave ninzi imfaduko nina senikhohliwe manje uJaiva senibele kulezi ngoma zenu zasemgwaqeni zasemashibhini ave ningenalo iqiniso nina shuthi bafowethu oMaskandi bonke abacule lezi ngoma zasemashibhini khathi ama-viewers abo ezohamba kahle ku-YouTube bathi mase bethatha isinqumo futhi sokuye kumculo kube nina futhi enibabangela isicefe hayi qhawe buya he ngicela ngisakhumbula he ngicela nginesikhala sakho njengalamasimbe enonza kuDlubheke animsizi ngalutho ingoma zakhe ku-YouTube angikhumbula uDlubheke nemiliyoni unama-album akashiya ku-YouTube kodwa ngiyabuka nami singile qhawe uzolibuya zomculela umculo original bese niyakhohlwa uyena nibuyele kulezi ngoma zenu zedaka zasemgwaqeni hayi nina amabhinqa nje imfaduko nina nalama group enu o-Facebook nalawo life benu abangasili anzimfambele nina abaculi ngempela banethalent anibasupport nisupporta laba bengoma zasemaklabhini nina mabhinqa ayikho into ongayenza ngabalandeli bakaMaskandi iqiniso njani nalo kuMaskandi hlobo futhi nizeni ngenalo ngoba lento le okuthiwa unembeza ukho uyabona uJaiva Zimnike namhlanje mengathi umculo uyawuyeka niyogijima nimbangela isicefe ku-Facebook lapha hawu cha besisakuthanda benisamtshela nimsiza ngani ngathi nengoma ezine-message ngale ndlela iy'ngoma zakhe kodwa bukani yabo 109 angikhumbula ukuthi ikhona esifike ku-600,000 kanti nimdlalaphi ave ninalo iqiniso kulo mculo nina aninalo futhi niyoze niyifeni ngenalo angifuni futhi ukuthi ngiyifake ngokwama-nation ngoba le ama-nation umhlangano kakhulu kwabanye bakhungethwe inkunga kakhulu phinde nje mina nina abalandeli bakaMaskandi uJaiva mhla engafakiwe emcimbini lilona ukuthi uJaiva ngawaqashwa ngani nimfakile nina kwi-Mother of All nase kumfaka nge-email nase kumfaka ngama-SMS hayi ninalo iqiniso nina hlobo kufana nalento eniyenza kuDlubheke nifisa cha kuye emculweni uyakhumbuleka emculweni kunesikhala sakho ikhonani ingoma yakhe ku-YouTube esenimenzele nanemiliyoni kulona nimkhumbula kanjani nimsiza ngani nina boMaskandi inabalandeli
Thank you.